بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والثواب والإخلاص آمين يا رب العالمين. جرت وبلينك يا إسلاما ورا رب سبحانه وتعالى شعبانا ويا باتي قرتي دبا بريدو باتي رمضانا باتي قرتي دبا خيري روبا بديسا ونف جنين قرتي دبا جتش تتقاتو ورا باتين بريدون تنرتي قاد سيسيتي رمضان يا رب قرتي قويا هنگا خانا نونگه جتشا قريل نلي قرتي دبا صومنا ما قمنا اللي إن شاء الله تعالى ورا خيري رمضان كيس جرتو رمضان شعبانا خانا خيسا سانسانكات هي ترتيبة هي شعبان اللي رب الزان الراك ايبالي رمضان اللي الراك ايبالي منو هندا وربنا هاتايسو باتي شعبانا قويا هنگا خانا خيسا قويا لي هنگا هفته خانا قرتي دبا خلاشنان درا صومنو تو قرتي دبا سنة نبي خينياتي عليه الصلاة والسلام نمني عادتي خمسة في سنين اللي قبو خلاشنان بودات اللي قرتي دبا صومنون إساف جائزي أحبابي قويا هنگا خانا قرتي ها نقبنو دام سخية دعاين قرتي دبا تنخيس الليلة فنبوتو قويا قرتي دبا عبادتي أولي حلقنس عبادتي نو قرتي دبا حالا بريد الرجل رمضان تسينو قود خيني ربي هاتايسو نما قرتي دبا أما دعاي تنا أسين نا أقيفة شاجرو شوفا خيسن يا دمراد خيسن ربي سني هاقوتو خيري سلايسين كالتشو قبدان تارمني خيسن اسن هنكت اللي يا قبر التقية يا قبر التتية تناسر راحنك تناسي فيسا جئ رب الإزان اتسمي فاقوتو بلا سلايس ربي اتمغن فتشو قبدن حمتو سلايس ربي اتقرتي دبا جلا ديسو قبدن تايس نمو ربي اتجلان ديسين يا قبر التنكية تناتو قرتي دبا اسن الراحفة تنانت مغن فتن جئ ربي سبحانه وتعالى حمتو كلين خيسا تأدو خيسا تقرتي دبا نما خيسا تخبا وان مصيبة جات تاتي شوف ربي نسنها ايولو ورا ربين تخسا خيستي فترب سنا تايسو دلي تينيتك وفي قدو عند ربين هو أرارمو ورا قرتي من ربي تلي ديبوتي أبو قرتي دبو عمر رمضان خيس اللي ربي سنا قيس والله نما قرتي دبو ديبو لبيك اللهم لبيك أبو شوف ربي ديبو سنا باسو جيتشا وانتك قرتي أجندا سوشال ميديا خانا قبتي قرتي دبا فيديو شيخ خيني توكو waan waa garii walii sirreessuun gaariidha. Viidiyoo tana gartee duba namuu laalaati ture. Mee na wajjin amma irra deebi'aatii isinu irra deebi'ee tana viidiyoo tana jechuudha. Viidiyoo sheenii gurbaa gartee duba isa dhungochuudhaa dhufe kana firra achi deebise kana. Waan tanaatu olii gad gartee duba hafarfamaa jira. Sinigala jeeti yaada namuu agartanii. Namni gariini dubare akka nama gartee duba akbarul kabaa'ir akka waan Sheekh Abdoosh akbarul kabaa'ir dilii gartee duba ittiin akhiraatti qomalee akka waan dalagetti ajandaa godhanneetuma hafarsuun kun maaluma barbaachise. Kun naa isini hima. Haya masalan gartee mee Sheekh Abdoosh biroo osoo hin geenye Sheekh Adam Tulaa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a wa qaddasahu Allahu fi fasihi janna wa askanahu Allahu fi fasihi jannaati. ربي سبحانه وتعالى فردوس الأعلى أولا نبي خينيانو هاقب سيسو شيخ آدم تولا وممتي نيكا كرفتا نامني تكاس إسالون قوتشو تولنجو شيخ آدم تولا رحمة الله عليه ويتا محاضرة غرتي دوبا داينو يوخا بيا غرتي دوبا إسان بين يونيف دايني اتهمنا يتشولا يوخا غرتي دوبا نمني ساكو بانكبو أبو شيني نيكا كرفتا يني فردين نمرا روركن هقا نمني غرتي دوبا تنوفك كنجا شيني كنجا ديدا جلادي دا كمان شيخ عبدوش ديدا خانت ديدا يج وقوسا شيخ آدم تولا خون أمتا خنا أمتا سجالة خاين نجيب بيتشو دا ما دبي كرت ما دبينا كناتون أما شيخ آدم تولا خغرتي دوبا غافا جيرو وغا آماتا سديتم إبكالي آتتكم عليه خبر سيسي عمري ساقوتو برسي يوني جنة صبامي مادة هراشي دا غرتي دوبا آماتا شنتما والمادة هراشي حواسا خبر ساتو مادة حراشي تنا وقرتي دوبا ربي الرجالة أوروميا قوتو ولينكي أكما جروسا سات الرجالة تربين دواسات اللي الرجالة سنة ساتا خونو مادة حراشي مادة قوتي بولا حواسني دلغتان بيا
qara'uu qaba je'ee bakka cuufaa rabbiin sunnaa tana lafa qabsiiseef. Sheetichi guddaan kun gaafa gartee amma biyyi inuu gartee Harargee keessatti wayi teefuu irraa walii karaame gaafa Jimmaa fi Arsii tana gaafa gartee konferensii gurguddoo tana dura dhaqan yaaboo gartee duba yaaboo narraa itti himaa nama fardiidhaan gartee duba sheeka irraa eena jechaadha. Sheeka kana namni amata meeqa gartee duba dheebotee kaan gartee duba ilma isaa biratti ergatee aalima ta'ee fi biyya qubate. Kaan gartee ilma isaatu qubatee fi gartee duba aalima ta'ee irraa qubate. Ulamaa'iin gartee duba biyyi teenyituun guutuun naannoo Oromiyaa tun bakki isa hin beekne hin jirtu. Gaafa inni Arsii dhaqe, asii gaafa inni Jimma dhaqe. Boohinsa arkuma ijaan isaan harkanittu. Gaafa inni dhungadhe jee gartee duba jaarsi akkatti isa fedhu kun dhufe sheeni dhungoo san hin fedhu. Ni qirqirfata sheeni. Akkana jee jiraatti akkana jee. Yaa bulee soo sheeni ni qirqirfataa bara akkanumatti isinii guuttata jaalala. Akkanumatti gartee duba isin dubbisutti isinii guuttata. Dhungoota nani qirqirfataa jennee itti. Wakadaalika Sheekh Abduu Shaliyyi. Sheekh Abduu Shaliyyiitis nama qirqirfatu. Nuti saahiboonni isaatu nutuu takkaan dhugan. Ijoolleen isaatillee gartee wakada. Nama qirqirfatu kam jetta haya uumama. Jibbansaa miti amma yeroo sana ammas isaa gartee duba achi garagalee kara uummataa akkanan nashiidaa ja'u jiru isaa quban qabne gurbana isinitti dhufe. Isaa quban qabne aboo silaa gartee halaalatte yaaboo jee ishaarallee ni godhaaf ture. Asiin quban qabu. Kun amma gurbaa yookaan hawaasa isa jaalatu jibba hogguu jettanii hafarsitan. Gartee duba akka waan gartee Sheekh Abdooshii jibbanna uummataa qabu. Oo yookaan gartee duba namni gartee duba nuti yookaan isarra hawaasa jaalannu. Osoo gartee duba silaa wanni ta'uu baanne akka gaafa dabana nabii keenya alayhi salaatu wassalaam namicha tokkotu ture Makka keessa. Maal jaaniini namni kun wakaalatul anbaa jaaniini. BBC Al Jazeera jettaati. Haya namtichi kun nama gartee duba akkaan faradu akkaan dubbii xarafa tokko qabee fiiguun nama akkasii tokko ture. Jechuu kiyya kunillee yoo isinitti dhaabbate dhiifi manaa godha woomata kan ibsu fedhe jaallan kiyya qalbillee isin madeessuun fedhu. Baarakallahu fiikum. Umar ibn Khattab gartee duba hoggaaniif islaamee booda aboo namni dubbii akkaan facaasu mee eenyu gartee. Ji'eetii barbaadee Makka keessaa namticha kana gartee isatti hime. Hogguu gartee duba abooniin islaamawee hogguu ji'uun way gartee lammaffaarraa eeggate Umarirraa namticha lata hoggaa ja'u Umar ibn Khattab ni saabii iyyoome amantii gartee duba abbaa isaatii fi wanni isaa gallakkise uma jira namtichi. Kadhab ni islaame malee ani saabii iyyoome. Ni islaamawee kama kuma dhageetti fuudhee fiigu jechuudha. Kuma dhageetti fuudhee fiigu. Hogga garillee silaa gartee duba dhiiroo maaliif akka kana dhiiroo maaliifi maalumaafi gartee duba dide jettee jeetillee xiqqishoo namni dhaabbateetuma waan laalu. Dhaabbateetuma waan laalu. Idda gartee waan akkanaa amrii taafee akkanaa waan darree akkasii tanafaa ajandaa godhannee yookaan gartee duba nama damanni gaazamana wannaati walitti bu'uun tunillee gartee dhiiroo wanni khilaafaa kun kaasanii nama gartee duba silaa namni jaalu tokkotti bu'anii namni kun likkii miti jaanii boksii kanaa gabaa gartee jiddu darbuun tunillee dibbi namaa oowwistimoo. Kunillee asirraa bu'uu qabna dha nama kaayyoo fi karoora isaa tolfate ta'uudha qaba. Nama kaayyoo fi karoora isaa tolfate. Idda waan akkasii kana mee kitaaba tokko nu dubbiste yoo kitaaba tokko dubbiste yookaan muraajaa gootee afaan Arabii haa ta'u Ingiliffaa haa ta'u afaan Oromoo haa ta'u whatever. Tokko dubbistee osoo waama mataa kanaaf gabbisne hoo mataa kanaaf gabbisne hoo namuma gartee duba wahuma darree batattee kanaa tana qabatee fiigu as keessaa haa baanu jechuu fedheeti ganumaafu jecha al-insaanu insaan yaa akhi namni guutuun namni gartee duba dogongorarraa bilisaa tokkolleen hin jiru namuu gartee duba baddirraa finti isa jeetuma haa tattaafannu malee akkummaan itti nama taaneehu dogongoruudhaan nama ammoo hogguu wanni takka gartee duba dogongori tokko narraa yookaan sirraa yookaan isarraa hogguu uumame akka keetitti hogguu kana dhaabbattee laalte takkitti dura garsanitti dogongora wanni sun. Libaala kana faami waan takka sii mudhaadeen. Hogguu dura kana dhaabbattee waan san laaltu wanni sun dogongora. Kana dhaabbattee hoggaa laalte dogongora teessii mul'ata. Yoo bakka biraa takka dhaabbattee koornaa kanarra fakkeenyaaf koornaa kanarra dhaabbattee hogguu laalte wanni sun dogongora teessii mul'ata. Koornaa kaan dhaqi ilaali maas mee deemi koornaa kaan dhaqi ilaali. Tarii dogongora taatee sitti mul'achuu dhabuu dandeessi jecha. Dubbiin namaa tun jaan
yookaan ifirra dhaabanii yoo hisaaban yookaan nama gartee duba kaan irras gootee san irras gootee hoggoniif laaltee namni haqa irraan bahuu jaan yoo hogguma takkaa'u sigalee wanni kuni dhiiroo bi'ayyi wajhi min alwujuhi karaan ittiin gongoran tahin tokko gartee duba numa jiraata ja'anii laaluun gaariidha jechaadha. Maali dhiiroo gartee yoo xabi'aa taate amala hubamaa taate rabbi irraa si gaafataa amala qirqirfachuu yoo bakka yoo qirqirfachuu taate gartee duba idrumaa si gaafataa rabbi waa takka irraa si gaafata. Masalan raayyaa abbaa macaa hin qirqirfatu jennu hin qirqirfatu ummataaf akkasitti dhaabbatee gartee duba boogsiin dhawanii isuma dhungannatti kaan ilkee irraa kuchise ilkuma jirtu tana zaw khutta ilkeen way raayyaa abbaa macaa amma haya raayyaa faarsitee abdootii taammaas eessatti yaa akhi hawaan wanni kun udwii takka qaama takka haari quba laattee kaan tuquun taati haya raayyaa gartee xabiyaa qirqirfachuun qabu abdooshni qirqirfata uumama rabbii takkatti uume sanumaahuu gartee duba akka nama bineensa dheessutti wanda dheessuu amala dheessuudhaan qabu yoo namtichi ta'e yaaboo taa'ee hin qirqirfadhaa maja afaan mana gaate ويران تنا قرتين الشدا باسو يقل أبدوش ويران تنا أمتها في ديمي محاضرات دعواس قلوس ورى يقلي نما ندرو قرتين دوبا تفبرك أبصورة تفبرك نما واميقا قرتين دوبا إسان الراقا وقا قرتين إسان كيسان حواسن خيني نوتلين بقا فچاتور نما سني نما خانا أرى قرتين دوبا جال أمتها برسيبتا قد ديبتات جال أمتها أمني كس جالتا أمتها كانت قرتك إيه سجامة نما خانا كان جامة هذا يستحق كلمات حاجة قولتها أما وماما فترة إساتي نما إساتي قرتي مرا منفل هايا وماما نين دندني كم قولي جيجير وماما نما إساتي مرا يابو قرتي أكنا يو دراني تلوبا إني نفر هركان التيم سنبودان أكتي إني ديدو ترى قرتي نمسا فيديو مساني ردو ما تكشوك أودا ولين چبسني ما أمتا تكو قرتي دوبا سكن نجي انتاني تسقباواتو وكباتنا خيسا هابان بارك الله فيكم osoo gartee waa dhaabbannee waa laallee wahuma yeruma ta'uu hin daa'u dhaabbanneetuma osoo waa laallee gaarii jechuu barbaadeeti akkasi bulayyan kiyya baarakallahu fiikum ajanduma uumamu cufa keessattuu tasgabbidhaan waa laaluun gaariidha. Khaasatan wanti gartee duba tanuma irra buusaa takka godhee ayyuha shabaab tanin isinii dhaamuu fadhu ilmi bakka jirtanitti barumsan nu jabaadha. Barumsan nu jabaadha nama gartee duba waardiyyaa amantiidhaa ta'a bakka jirtanitti dubbisaa baru kitaabas dubbisaa kitaaba afaan beeytuun wala arabii wala ingiliffa daaresi barumsa jabaadhu barumsa saayinsiitis barumsa shari'aatis lachuutti nu jabaadhu sammuutetti haajamna wanni gartee duba carraan nuti qabnu takkaa fi takka qofa hawaasa kiyya lammii dhagaa qajallotti karaa barnootaatiin nama gartee duba nu ol kutee gannu laalu fadhu kana irraa ol dabaree gallaaluu qofa carraan biru waan takka wanni biraan inuma nama normaal nama gartee duba barataa wani garree nama lallaafallee osoo hin taane dubartiin teenyalleen ilma akkam nu dhaluu qabdan beeyta saayintistii islaamaa ka Dr. Zaakir Naayik isaaf darasaatiin siin jee saayintistii normaal saayintistiidhaa miti amma Dr. Zaakir the top gentleman person scholarship ol aanaan islaamni qabnu amma fakkeenyaaf sammuun akkasaa takkeedha haa jenna injirtu nama inninuu bira darasaa ilmoo akkasii maal taate akhi ilma aduu islaamaa tana agartee duba islaama kanaaf aduu ta'ee fudantu ilma akkasiitiin dahuu qabaa ayyuha rijaal ayyuha rujaylaat hoggaaniif min almu'miniina rijaalun rabbiin dubartiin nisaa taateen dhuftu bakka kanatti rujaylaatun taate seenti mufassirtonni akkasitti rujaylaat sannuu taha isin dubartoonni dhiirtinis rijaala sannuu taha dura التغيير يبدأ يعني بنفسك جربني متاخيت النافسين إيجلا أكفلا جند خينيا خارجي عربي خينيا بيتامي خجابة وني ديما قرته ديمان متا كاتا ما مودي وجين هو شو كسي وفتن سني كاسي سيجلتت إيه كاسو سيجله قبر ما هدام بوك إفنا دبنو إلمان تقول دفنا أمو هدام بوك إسون قبر ما تنا متاخيان إيجلتي فلانسا فهمت نما براتين إيجوان no second person or third person nama sadaffatin furmaanni haanaa dhufu dhaamiti mataa kiyyaan eegaltii jecha filaan asiin kaabsan gandi kee adeero dhagayseet mataa kiyyaan eegala jijjiramni mataa kiyyaan
namni biraa tokko rakkooti jedhaa dubbatee haanaa furuu osoo hin ta'in namni biraa tokko gartee duba qaama furmaataa haa ta'u osoo hin ta'in ana mataa kiyyaan jalqaba. Ilmiin ana mataa kiyyaan jalqabdi. Diinagdeen ana mataa kiyyaan jalqabdi. Siyaasni ana mataa kiyyaan jalqaba. Jijjiiramni maatii kiyyaa anuma mataa kiyyaan jalqaba. Jijjiiramni hawaasa kiyyaa anuma mataa kiyyaan jalqaba. No third person or second person nama biraati miti. Anumaan jalqaba. Fursaa bareedduu yeroo qaalii Shaabaana yeroo akkasii keessa jirra. Yeroo tana keessallee waa sadi kitaaban waa sadi sirreeffannee Shaabaana kana baafannee Ramadaana seenuu qabna. Takkaffaa naafi mataa kiyya jidduu maal ibaadaa keessatti salaanni kan kee walamzalam yoo tahe jamaa irratti yoonif gartee duba zikrii galgalaa fi ganamaa hin goone eegal abbaa yoo sunnaa ittiin idaane ideensiin je idee sunnaa idee mataa kan keetiif ati jidduu kalammaffaa gartee duba gabroota rabbiitiif mataa kan kee jidduu nama walitti walloltee jirtu afoon alilla abba dhiifam tolchi alaaqaa gartee duba siifi nama jidduudha gabroota rabbi jidduu tasii fi rabbii kan kee jidduu waan irraan tawbatiin dili sadaffaadha waan irraan tawbati yoo jiraatte tawban gartee duba waan dilii irraa gama rabbiin deebi yoo jiraatte tawba bifa sanii waas deen kana tolfannee Shaabaana keenyallee